first time. I still have been crucified. I'm the one that for me to cry, for me to sing. I'm supposed to be suffering and die. That cross belongs to me. I should be the one on the top of that cross. But for God so loved the world that he sent his only begotten Son, that whosoever believe in him, have faith in him, believe in the name of Jesus, shall not perish, but have everlasting life. Amen. Amen. Lo matou tamai o le langi, matou o fia le ni afiafi a mai se o lo walofa lo wana le. O mawhai ona matou fei loa ni lalo, o a awa lofa o a au teita, o na matou vivi atuai le na o fio. Au le taimi nei o le taimi o la upu, taimi o ka nona la o fio, tai mai ai lo nu, taimi o la o lau sifofonga o lau feita laina. E ao na whaalongo mai tangata umara, maua le marosi, maua le koto, maua le ona, o na fua mai ai leo fua le saito, e mi ai o e whakaba. Pamie lau le whaina guena, pamie whaalongo lo nu, ai mesa lefi a whina o Yesu o mātou ore wala au tuini. Amen. Ole, tatou maula tatou amatai lefi a whina. Usi leo kenese alona tau kumongo. Watatu amata kenese peta waika to mauna i ia. Ona peta raya ni leo Yesu. Ina tau nei o tamata i tatu asusa. Ia mo ia tato. Ia kule koi tato i o sani. Mami fide. Mami ata. Magawe e lima. Aso mea o yoku, o le fono a talia le atua, fatasi ma le atua. Fono le langi, mai se, o le langi ma iai a talia o le atua. Pe tai o tusa kenese, o le fono le aina atua, o le fono le tamā, le alo ma le angai paia. I o le tauku, o le tauku, i nā tātou whaia o maia, i nā tātou whaia tangata i lo tātoua. I lo tātou whātusa, i o tātou au tūwhoi nai ni nea whiawhi. O le whātusa o le tua, o le whātusa la, e te tau ona se laupasene a tua, te tau ona se laupasene tangata. A wā o le whātusa o le tua, o ai le tua lea e tātou te tapua iai. Ua whesiri e o mai te imi nei oro tū whesiri le tele o tangata. O ai le tua, i o tātou le uma o le tua, o le atua uviina, amene, o le atua marosi, o le atua pule te tele, o le atua na whaia le langi man lau langi, o ia leo le atua kokoa. A wheta lai le atua o na tū lea, o na tū a lea e whakawā, e suia, ia le upu o le atua so o whamaia ia, o maia nā tātou whaia tangata i o tātou whatusa. Ia fōlina ia tātou, ia pule fo i mea umalawa na whaia i le tua. Le tātou wharongo tataro le sunga taitaitu ina i a pere, whawhetai i le tua o mea ola o le sami, o mea ola o mai wai wha, o mea wheto lofi de lau i le whawhetai. Ua ma whaina whai e mato mea ai. So te rofo i lare a whiawhi nei sa whai fōle, te whalai moa le sounds, sa tali e fōi whai ngā malanga no mai. Ia wa fia ai tātou mafutanga i le whiawhi. Ai sea, whaktai ai le sunga i a toni, tāro sanga whawhetai le tue me uma. Ai pentai o tātou fokus le whiawhi le, o nā tātou fokus i le whatusa o le tua. Amene? O nā tātou watu, o le tātou autura i le whiawhi, me tātou autura. Ta fia whapei la o Yesu,
I want to be like Jesus. I want to be like that man who was on the cross. Sacrifice his love, his life, because of us. Ono tātou le nā ngasara. A rewa I runga ai, le tangata lea, o le whatusa leo le tu. Se lau pa se le tua, se lau pa se le tangata. A tangata le nā tātou fōkse, le whaia mōmua le tua. O le vaenga mōmua, o le whatusa o le tua, o le image of God. O ai le image of God, o le ale me te tauna whai. Ai se a, o le whatusa leo le tua, e te tauna fia i le tua. Te tauna maua ai mi inga o le tua. O mea umai whaia, e le whatusa lea. E whatusa ai, e te lei le tua le tātou te tāpua iai. E le lei le tua le tātou te tāpua iai. O se atua alofa, o le atua marosi, o le atua sirisi, e mamana na mena whai. Ai sea, na whaia e ia me uma, e iai winga, e iai o na winga, e iai au ngā, e iai o na purpose. O mea uma lava na whaia e ia. So la toto whasoro, o le image of God, e iai me tonu e saune, koe rua suma le ono momua, o le whatusa o le tua o le image, o le power, the power of God, o le image, o le mana, ma le marosi o le tua, e whatusa mai, whatusa lea, o le image, o vi inga o le tua, e mau ai vi inga, me umba e whai, e pepesi, peo na whai pesi e le fiapi ni nei, peo le pesi a mata, ta tato pepesi le rofa o le tua, ai sea, e ao lavo na mau vi inga, o le image la, o le whatusa o le tua, e tau ana vi ai le tua, ana mea tupu, no mai tonu bua su mai tonu pamea, wana sara tangata umala, maua, ua le roko le vi inga o le tua, pamea le ida o le mea, o le far short, o le ura le far short. See what? I'm getting tired of things that we're doing. It always far short. O mea uma e whaia tangata e far short. E leka te maua se vi inga o le tua. But the image of God, o le whatusa o le tua, ka tau ana auru a le inga o le tua. Ai sea, o sea tua arofa. Ta fia whapei mena, fia whapei e tātou o Yesu. E o Yesu e vivi, e tatalo, e fia ni ia monta mā, e fia whai, ia wārenga, ida si e tangata vi inga o le tua monta mā. E se uta fia whapei o Yesu. I say amen. I want to be more like that man. That man, he loves us so much. His name is Jesus. He healed me. Ia tā, whaia warenga le tua, le sunga ia pari, maua, ia tawa, wa whai na talanoa. Na talanoa le viinga o le tua. O au foi, toi tūrai mai le stroke, e o tia tangata. Asia, rama o toi whaturai e le tua. Tātou uma i e mautinu mai. Au toi pa whai o tafu, toi whatu mai e le tua. Asia, e vi ia le tua e le uma. It's the image of God. You and me, we are the one. Ka taona, maua vi ina o le tua. Au toi whashot, Ea tātou rotu. O le ale mea, o lona mua. O le tau o le whoringa o le tua. It's like this. O whoringa. O le ulu, e fitu pu o le ulu. Lua le isu, lua mata, lua talinga, uonu. Ma le ngutu, e fitu ai. Tō pūia, e tatau o na mau ai ina o le tua. E tau na whoringa i le tua. E sea, o mea tātou te whanongo ai. E mau ai le oka te vai e oso ai no fia. E oso ai no ori. O mea tātou te wama ai. O mea ola. O mea e sea. Tātou te ino ai ono soi fua le tua. O me tātou te tau tatama. Ia mi ia le tua i whava bau. Se mas tātou amene. O me o pūma i e fitu. Ka tau ana maua ni ia i le tua. Pōlinga o le tua. A se sere bena te vai ai. A se se talanga te whalongo. Se se tangata. Nai tō te mingo. E waiga na le muia. E iwana e pese e le to e lotu. Amen. Asia, se sere whamai no pua fitu. Asia, nano o whiwhiria i le tua
ia fai numero fitu. O le fitu al numera le tua ese, e mawailona viina. Sua e vai tau tusi, ke nese a ronda lua. E nga le si, ina tele ana saro. O le ke nese lua, fai mo e whaata mai tori. Le ai tato fai tau lai. O le si fitu le ha le tua. Ke nese lua, fai tau mai fai mo e o tori fai tau ia. Marama na fai au le lani, o lani. So fuma me uma o le. O whauma e le atua, na so fitu ngana wenga na whaia ia. Naro o mai le o ia i le aso fitu. Ngana uma na whaia ia. O whamauia tu le atua, na so fitu. Ngana whasaina ai. Au wana maro o loa e o ia i ngana na whaia e ia. Mana savia. O lina o le atua. O le fitu lea. E ilo ai di no le tu. E ilo ai o le tu. So o mai o le fitu lea, o le fitu lea. O le ata lea o le ola e whaapapau. I le teimi o atamu ma ewa. Ai sea, o le mele ta o le mano longa e whaapapau. Tasi a le aso e mano roa. I ono aso e ngā lue. Na tu e le tua la ue ngā lue i e temi. Tasi a le aso e mano roa. E o le aso fitu. Tero, na whaanongo i haua mausitai. E se o le meta tauna, whaanongo mausitai feta lai mai a le atua. That's what the image of God's supposed to be. Supposed to listen what God said. O na vivi ai lea i atua. Amene? Ia mai me roto. O le meta o le pule, o le authority. Pule me uma i le whaia le atua. O mea ola, whai ngoe o pule o ia tabu mani ngoe whai ngoe. Pule me uma na whaia ka ao le tu. E sea, o le atanga o le image, o le whatusa o le tua. E iai le pule o tuina mai e le tua. O le pule ko i whaamaro o roa i mai. Tātou te tatalu. A mai mana o na whaapitoa. O na tātou tatalu o le aisea. Tātou te tatalu i le tua. O le tua e pule te tele. O na amai le tua whaamaro ronga ia te tātou. Amene, le whaamaro ro e talia ia tātou tausana. Aisea, o ro iai le pule. Awa tātou noa. E tatau o na tātou whaia ea le pule au au. O le atua e pule au au. Amene. Wa iai fōi na ia tātou. Ia le pule lewa i tātou tau o supervisor. O whaife au. E tatau o na tātou i loa whaife au. Te are aise mea aise whaife au. Tau whai e tatano mo gai whaife au. A ue mui nai whaife au. O le pule. O le mea nai image of God. E tatau o le whai. Tatano mo nai whaife au. Amene. Pāwhitai ea rofo le tua i sistai tai o tātou na luenga. Colombia. Awa mai e le tua whaamani ianga ia te tātou ka sea. Taulia mai e ia tātou tāsa. Amen. Ia, ole fitu la rea i tātou whaitaua. Ole sa pati, ole aso fitu. Ole hikta i o sata. Taimi ana fora mai ai, tūsia mai dati o ngā le tua. Na hikta i a satani le. Lea rana tā upu so soa, tā upu e toro tusi kenesi. O nā rana sau e loka satani. Fe ai mai ai satan. E no ole tusi lea ta upe lua satan. Ole tausi e lua tusi o kenesi. Ole tusi lona lua whangu pekeni. Ai suka e au tusi le whaalinga e lua sumetasi. Ole tusi lona lua whangu pekeni. O i, ole ata lea, ole aso le tasi. Whaalinga e lua sumetasi. Pai tau mai le whai upu mua. Whaalinga e lua sumetasi. Pai tau mai e whai kuku mua. O le ata lea, o le aso lea, o le aso kolula, o le aso fitu, e maro roa i tangata. Pai tau mai whaina i tasi whai mua ia. O lau roa lea, o le ngani fōu, o le lau langi fōu. O au wakai atu, e ua langi, ma le uwani na langi. O le ai usto e sang, kai koe luma. O au fōi o langi, o roa lea ai pa ia. O Yesu le ma fōu. Wa wifo mai e tua le gani. Wa sa mia te se whatuano whatani. Wa te wina mōrana tani, le aso lea. Matua, tātou seminai a Pastor Willie, fitu tausanga al pāare, fitu afe tausanga al pāneta nei. Lewa tātou iai,
le lua afe mulimuli le ato i le ono afe tausanga. Ona totoe lea, ona whaatari lea whio mai o Yesu, ona totoe lea o le afe o tausanga, tātou te rofo tupu ai mai Yesu i le wale inae ona nu mana whanau. Tātou te rofo tupu mai i tausanga i afe. Amene, so leo tātou iai toi taimi o pāneta, le la vase le reina i le atua, he's going to draw the line. Wa uma le taimi a le atua, wa le taimi, le tātou te whai le tātou whiwhiri. A whiwhiri na silia, ka fia wha e o Yesu. I want to be like Jesus. I say, o ia lea, maua i le ola e whaavavau. I vai mai le roma i ono ruasu mai tolu whai mai a wale. O le oti o lea, o le totongi le o le angasana a lea. A le ola e whaavavau o le mea. O le mea fua mai, it's a free gift. Mai le tua le ngangpa ia. E ala i lona aulo Yesu ke riso lona. So ta fia wha e o Yesu, amen. Ona, so lo le ma te nese tolu. O te nese tolu, o i ta satani, i te nese le rua i na wa mai la so le la sofitu. Ino so se taimi a wan se mense no tatou le la sofitu. O le ita i o satani, te vai attack o e satani. Wow, pero tatou fo wa whainga wenga sapat, o le toi o mai, tatou fo ua, o tatou fo i fia i le sapat. A lo oro e menga whala velami, ia o le toi o mai. O pusa apa ia o le toi o lotu, o le toi o lotu mai a e o mai, e a niso kai o mai toi Washington. Mai a le uti le hoko se o tolu, i le toi o lotu mai a ono o le pusa apa e menga. E vai e le noa si matou ite. Ora testi amato, da lea veni in pusa. A o meo sunga a pasta, mana i kālesia, rana i kālesia manos. A se o kālesia, i e ni pusa, le lo. A petai a le sunga tolina, i la tata tolina la tu la mai. O le koe o mai mako, le mako kālesia tako. Patai a toa, wa mo toa sunga i a whaka. Ia kui whai o i a toa, itea, e le mga toa pusa apa. E manao e pei o Yesu a oi ta fia wha pei o Yesu wa lata le fio mai o Yesu a mene ta fia pe wha tusa o le tua ia la kato atu loa kai tau whai pule tolu ia ta kua mone kua umanawa o na whai a le lani ma leo lani a tua fori ma le upa o lani ta koe lua ua wha uma e le fua i aso fitu ngangatu la whai a ia ona ngaro mua ne o ia le sofitu i lana na faria ia ka koe tolu. Ona whamanuia le tua i le sofitu whamanuia, whaasaina, a wana ngaro mua o ia le manuia. Faia i le tua, toi whamanatu mai ao le tua le faia, o le tua fōfōa, mana saunia, saunia moai, o ena saunia i asobe, na saunia mo oe. Nena lena leina whaia tanga te lea so ono, i la le whapena na agu e tā kua i tā pati. Ai mālo roa lea so fitu, o lea so e mālo roa. A whaia lau excuse, o nai te mai, la ele sa me roto. I o la hatoi ngā mai, o lena whaia lea so ono tanga i sa ono. Amen. Au mana tātou, a pepe i mai le tua, we are the image. Pai taune, pai pune tonu i a, a le fua le a au tu whonu e whatu ana. Na te taranga i aina tonu. Awa ma te aia. Awa whone ma te papai a te ai. Le a otu upu ia ewa. Upu ia ewa tari ai ai. Tari ai sa tangi ta upu le tonu. E vai le wingo le whai upu le tonu. O le fua le a au tu tonu e whatu ana. Na le fua le a au. O whatu sei e setu. Fatu sa le seto o le afionga o le petalaina le tua. Whaalongo le ewa mātamu i le sipo fonga le tua. Tauna ustana. Le ara o toi repeat e ewa i a Satani. Sao tata. Whapitata. A le oti lea. E le se oti lea. O le oti lea. O le oti o le se laupa se lea tua. A le se laupa se le tangata. E le tau o se oti. A le ale tau taua. Pe a oti. Tako e Yesu o le moe, o na moe, a o le oti le atu i le tu se laupa se le atu. So te tau ana na ato o tole inu tu, te tau na maua le vi ino le atu,
oro umaro fai mai aua matea ai papai atu lai nei maoti o lai no le leia satani le se no nei ai lo eva ai sea o le tangata na fai na paua le mea o le se lapa se ne atua o na o le fatusa o le tu ai ala na fai se lapa se tangata e fai e po ia pu e fitu o fa ngai na pu e fitu o fitu na e tau na hapa i le tua tau na ustali le tua tau na fai le mea fai me e ke taringa le tua ya vai la fai koe fa pe tau le fai koe fa ia na ke fa Lua te le oti la morale oti lea. O le oti o le sena o pasene atua. E le o sena o pasene tangata. O le sena o pasene atua. Pāwana le mena e fokus be le satani. Wa fian tangata tātou na o mai o mai le lotu o le toi o mai. Kai sea, le oti la lea. O le oti lea o le sena o pasene atua. O le mamaru o le atua le pule. The authority is gone. The likeness of the Lord of God is gone. And the image of God, where is it? Nena tapo leoti. Nena gloria, taule, vai koe lima i a. Sabu sia fia e a tua. Naso o te aian. O pula i o rua mata. A e ai o rua. Oi, a whai mai e leoti. A re whai mai e pupula i o rua mata. Te roi pupula lea. E leo le pupuna o le se lau pasene atua. A le pupuna o le se lau pasene tangata. O le tufa tangata, tufa tino. Me foi na ia tatou. Wa tua tele tatou teo mai. Fokusa tatou se longa. A le ikusa apa le toi rotu. A le, asea, o le se lau pasene la le atua. A tangata. A le se lau pasene atua. Ma na o satani destroy se lau pasene na. Ma na o e destroy oti le ola fare nganga o tangata e te sawala le lotu ai wale ai se lau se menea te no fofua ma wana se tini te no fofua ma yana le fatumo no foa a wale toi ma se di inga o le tua yati hoi o le afere image what happened to the fatusa what happened to the image of God the tawana maua le di inga o le tua what happened ale o pula i o rua mata tele, to fiani so tatou te mini e ki pupula mai a e loa mai a pao. Te loa. E loa i tangata o orikeni e le wei o tangata o whaola ina i le suafa o Yesu. Pupula mai wala to i loa le image o lato o image o le atua. Amene. E sea, so stato mea i whai. Ma tau fo ia malanga tu i o atu, tu wale o atu i si vai. A tero. Date fai ala tanga guela, famalosi ai. Mai se o tato famantunga, o le famantunga, o i o saninga le se o tato apie. O le ale me wa le fai mai Yesu, a bea le ma famantunga ya te o tou. A se o te leto e ai a saninga lea. A saninga e fai ma famantunga. O runa muna, pa peta i tau rea uma i bandiru o Yesu, o le o tato wola mai. A fai mai Yesu, wala wala. Ala fai ma famantu e te loa e o ai aso e fio mai a Yesu o famantu no muri ata to te famantu na lana ai fai la Yesu nena le no foa le o ma te wina e le te wina no foa e no foi tato se la pase tanata a se la pase ne tua se la pase tanata te wina no foa o Yesu te tamu fai e famantu amen. Papena tatou with just the image. Ina le fua mai ai se kau pasene lea le tua. Te manau le tua mai tatou te mafuta. Every Sabbath we should come and worship Him. We should come and enjoy the fellowship with our Lord Jesus Christ. Ina duenga nga le anampa Yesu. Ele te roa. Ele ai se pau e ki tu sirio de tina ina. Kai me tatou wa ki ngana te tatou. Mamau ke le vale o ima orpi. Lua tu lale, ke o kapu kesu anu luma. O te loa, e le ai se paua ki tu silitinga ina, e o male angang kwa ina. Tai mai oi maa. Tau fai wha manosi oi maau. Ina ia tatou o mai e fellowship. Fellowship in the name of Jesus. Amene. Mau i tatou se matanga mawhana.
Mafutanga fia mu, mafutanga fia, ia maua i inga o le tu. Kupula i o kua mata. O ia atu e kupula, e avea i o rue pe i o ni atua. O i o ame si atua, they already, the image of the Lord. O le whatusa o Ioba, o fōlina o Ioba. Lawa watu e le pule la namana o Satan. Tele kare sia, le pule kare sa Satan ya besi. Tele ne umba avea, sama Satan ya besi o mei. Ona tu ale le kare sia o le sepe. Tia mas katoani. E pe uma mafa, e ro ama mafa. O mea wa ama ye le tu e batu. Ai fatalia oi. If you take it on now, I love you so much. Amen. Verse 6, Italia, ona ana tu leo kwa fine na hapo. Nina wapi ai? Sasa mfini ai? Ona o ia mai mai koso. Ona tawa ia ia na fua. Mai na ia basi na sabi fatasi mai. Na ai ia. Sawa sata. Upula yo mata. Now look. The next verse, verse 6, ona ba'aya tu ai leo for fin. There's something happened right there, that moment, right there. What leo parena. Wong fai ba'ai mata, o mata o se lau paseng tangata. Wole to ye se lau paseng le tua. Wole to ye mamaru, wole to ye paia, male mana, male pao o le tua. Ale, mai Vai atu de la au de lei pe ai. Ole. O faso songa lea. Ole. O faso songa mata. Maua mata no fie mai. Ua. Faso songa le tino. Ole la au foi au na ea. E maua e poto. Ole faa dia dia pāle o te una. Amen. Faso soine. I faso songa na to. Maua uma le ba ai le tes. Ma le lo e eva. Ole ba ina wotili. Se la paseng le tua, atu se la paseng tanga tera pula mai. Pai taule, pai fitu so ai ia. Ora pula la masa. Wala I loa le la vai la loa. Ora fa so e le la mansi ko fa la la. Ora me o tapai la. Ora me o tapai me io tino me ona. Ala sa ola fa le tua. An image of God. Ora fa tusa le tua. O vi ina o le tu. Me umata o tua. O le ami o tonu. O le ami o tua. O le fatu o tua. O le famaoni. Ai mesi o le lofo i le tua. Me umana na oma. Le teimine na se lampa se le tua. O me umana o whanau. Le na te ola. A o whananau mai le uma. E sea. E o mena mana o i le tua i o tomanuia. I o uluola. Mai a whanau mai. Ala me o te tapa. Te sui ni of. La no to oi. O me se of, me se wa ma de tenina. Le pa wa de la no mai. Na o la au. Sai mai pa. Fa je of. La me o te tapa of, la me te sui. Sui ni of. Afina na lo ye ni tua. Le mai le tu ni of of. Ne. Le vai of e fa. Le ni of na mai le tu. Pa wa le mauni tato fe tau. O le aso fitu e maroro e whainga na whaia i le tua mana saunia mo wema. Saunia i le tua me un. Awhina ngaro i le tua God will give it to us. E mai i le tua sea o whamani ia. But what happened? Wa pupura o hawa mata. Le mena ngā tau e oti. O oti se lawa se ni tu. Lawa ola roa se lawa se tanata. Pupura roa mata la roa te tau. Então, ele vai para o senhor. Eu vou levar no milhar. Fala, olha, eu sou a sua, Ono aso e falo moana aue e asi mania tu asia ele tu la fo ina ele tu ontanata. Tau wheturi fofonga o le tu back to and fro. Le nana whaina. Asi a hea lofa i nana whaina. Tau sia e le tu. Le baule na umato le maurona fitu. O toi langa toi sui ofu. E le ui ai le whina ngā o le tu.
God has never planned that after that. Para o whaalongo, o le whaalongo le whetala nai letu, au whaalongo ia sata. E le mea ina letu pula tātou, tō whi tātou, e le whi whaalongo ne whamaia tua, le a whionga le tua. A whia e whaalongo pēa mui mui, amene, whapopo atu e mui mui, a ko mumu mai so, le whapopo atu ko mumu. Ia tangora, e whapopo. Tō mumu, whapopo tō mumu, o le ala tau, o le ala tau, o le ala tau o le ko mumu. Tō mumu, o tō reu wā, ua mumu mai whamanapi, ua ai mai, o le ngatai ai o, ua ai mai tō mai whana, ua tō mai whine, moro tōru. No, I said, ole mane kālesi. Amen. Whaalongo le whanu le. Nawa, whaalongo nā o si whonga yo. Ole, taimi ai le moti, te se rapa se ne tua, the day before. They love to listen to the sound of the Lord. They love to hear that. Ese le pānei o whaalongo le pēsenga. Whaalongo kia le online, whaalongo le a Pastor Willie. The organic, artificial. Whaalongo i me uma i sau kai. Ale ngā whaalongo tātou i whaiwhi au sau ni ngā roto. Ale me ngā umatu. Ai tūru mo koi tāhaka whai whako. Aru ngam tāwari, so ale mole aru ni whai. Ale ngā unga me le whai. O le ala ngā unga, o le a whionga le tu. Amen. Ale, whaalongo i ngā ua si kufonga le oa. Kai mai o lo sa whali le whatua. You know the powerful God, when He comes, matu ana a meru. O mafui e, o le a wha, o matangi manu rosi, o a wha na wha whea oa le tu. Ale matangi le whamania, li le tu waso e angi maali hei le matangi. That's not a storm. E leo si a wha mena, a maali. Rona winga, o a whio mai whoki oba, sa o tatara no so, no a so I fua, mai obu. O manguia mai obu ni, e po asi mai le tu. Sa we asi mai le whanau, angi maadie. Awa e nani tenu, so li wasau le tu, wasau le a. Wasau to sa. Mutu a te le ngesi ha, ia le to sa. Te vawe o na rofa. Pea tātou ia Oregon, 95 miles an hour, suna e pasta mo pito. O le tasi le a sau whia ngau, spini tiki, tau tongi e pasta. Sea, sau, te le vawe le rofa o le tu. Ale tosa, te ngesi. E te ngesi, e le asoea, e o maia. Don't be surprised, i le asoe o maia. Nga o maia aso, le peori. Peori mu, kwa koe mu, kwa mu, kwa whale, mu o koe mu kamata. Mu o koe mu, tosago. Te mastato ane. O le hale te mutuku. E angi maali e mai le tani. A nane me rau tupu ia tamai. What happened to it? Ale ina na maia. Ona la lafi ai leo a tamu malangava. La me watusi mai ai e whionga le tua. Ona la lafi ai leo Tacoma ma Sierra. Ona la lafi ai leo Oregon. Malangava. Tamu mai ade moa. Malangava. Te mire le sefana. Ona la lafi. Ta uma mai ale ngoa, ta uma mai ngoa le kalesi. Arano, o le ani maali e mai, e sa maali e ova, le wasi mai, fia e ova i maftanga i mafutai, ia le se laupa se le atua, te laupa se le tangata, arano e watu, le ua samu, wa fia mai e ova. It comes in a fellowship, in the sweet melody of that fellowship, of that relationship. Arano tu. Ona la lafi ai le a tamu ala nāwa I luma o Iova I la au o whatoa. Pai koe fitu na ofu sue I la au e whai e ofu a la ansi mera ui o whaangaku I la au whatoa ngai la lafi. E se, na mea le tini o le toi ai mea whaare atua a o mea la lani mea tini. Se le no ue o le tua a le ia le e il whakau si lewe, te o koe rafi ku se la. O te rafi koe rau, dai wa le leia koe pasau. Te whiwe te rafi koe paima, ka sere mai a pasta I roa haki roa I pasta. Kare! I so le te rinare ngaia. Tuna! La rau mea ngai whai upo.
Vai foi no fuspa. Não vou mais me café se é só ele faz tão bem, alguém só é o que é. Depois por vai ficar só de lá, não por vai ficar já, olha. Ele olha nem a qual eu. Amém. Vai por ir vai tal dia. Olha lá faz muito tua. Olha fecili a tua. E feta la tua. Ofea e olha fecili anga. Na fecili vai ai tu se pensi. Le ai o me atani na fecili a tua. Ofea e uso ofea e e vai te sunga i atani a oa mai whaitua. Ua matu tua o tangata pito matu tua. Te kapu lo me o whamangkunga. O whea me whane, o oi, i Washington, se sau se piki bago, sau se pabrimoni pasta. I love you, Pastor. I repeat everything there. Sunga tolini, I love you, Pastor. Thank you. But I'm not to tonight, God is still asking that question. The same question 6,000 years ago. He's still asking the same question. Where are you? Ofea e oe. What happened? Lana watupu ta maftana. Mena e leia le fiafine. Se ta fifa perio Yesu. Amen. Asia. Jesus never hid from his Father. He died for you and me because he loves you so much. Il a plein monotoma. Sacrifice. E a mai e tua le mamoi. E o si e tala. And then 1,000 years later, I told il baptizo. Pauta tamat mamoi le tua. La te avesea na sana la rami. Behold is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Did you say amen? Pauta. O la fecili e le fiafine ofea e oi. Ofea. O lo fecili e le taini. Ofea tamata. Saulo. That was King Saul. Fasima maleka. Watu. Why na me falo watu? Afea ea. Le mena fayatua yate. Oe fisioti uma. Basi mate. Nothing will survive. Ea me ftani sina. Tau Yesu. Josefulu. Rebela Josefulu. Pe e Yesu es. Alofa maya te mato. Na fayatua Yesu. Woto malolo. Iloto fatua tua. Alulo malkuri. Disappear really fast. But only one person came back. Where is the other 9? How fair it was. Ele se pulu etamata. Na famalolo. Na na tota silesa. Where? So that question, where? He's still asking today from 1,000 years ago, 6,000 years ago. Oro fesili ale tu etenu. E mesera satoni. Pagkaulo berfai kuna sefu iya. Hai banyak. Allah terus. Pakai nama Kristus. Amen. Atfa'alo wa tu disipufong. Disipufong na masang yan. Every day, it's like their relationship. O se maftana mafana, paromo si fofonga, o mai ifo le tua, ame fa fetai le tu, ia vi ia lava oe fa babau, le tua e totasi, le tua poto, le tua mamana, le tua marosi, ia vi ia lo suafa. But what happened? Lo fa lomo tu lo si fofonga. Dame wane trebi bi maya. Alame mo tele mo excuse. Tempo fefe. Wa. Wo le la ba ba se ofu. Eu kafia lafi. Rama mo kele ngama upuletu. But every day praise the name of Jesus. If I fail Yeshua, amen. Ia matato mamuli. Pertama tato mamuli ia
pe lo pe ko li pa e tau mai. Years, this man is right next to Jesus. I said, they want to be like Jesus. Essere fia whārongo. Essere fia ai wārenga. Ai maisi o whataoto e whai e Yesu. E te, but ni ane no tō Peter, ai maisi o nau apostol. Na o le taimi o kukonga. Toi e na taimi o leile maftanga. A le taimi le whema no poe. Le o poe, sai, tai na ave whasiot. Ave pasatau. What happened to Peter? What happened that last night? Follow from far distance. Tofia tatou lai muri a Yesu, ai muri mamao mai ago. Tofia tatou muri mamao ni neten. Tia mai tatou ani. Papatai o le mau si mai lai. Tofia tatou lai muri ai muri mamao. Ele ngata whakatai wala nungu o muri mama. But where is that image? Where is Fatusale to what? That's right next to Jesus. Right next to him. That's it. Every day if I know where I told him I'm going to find him. O tuale tautala, e petala le Yesu. But what happened? Muri mama. Ko fia tatou, o leo tatou sauni. Ko te lori mafua. Ta whapea aku mo te maliu Yesu. La umasa munga le to pesa. Asa munga o le sa unia mo tato. Pata le aso e fio mai na Yesu. Fa le lo sa munga mungu. Ta ninga la na fa le Yesu. Sa ninga o fa mungu. E o o le sa munga. To te le tato la mungu mama o mai na. Le o lata. Le o le ta o ya tato sa munga. Sa ninga fa le Yesu. Sa ninga mo wona. It's for us. It's for you and me. It's for that image. The fatusha, se laupa se de tanga, atua se laupa se de tangata. Asia, mafuta fatasi. Faile na me mafama na tunga ya tilto. Patali de aso to afio mai Yesu. Le nua le tua, o fesili ale tua. From 6,000 years. Where are you? What happened? Ofea echo. Ofea etato. O le hane me wotu. Tau me whamanuia le tua, la tātou sāmi atu o tātou whamatua. Ia manuia, ia le tua e whāwha. And everybody say, Amen. Amen. Amen.